Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun berada. Salam Jumat Mubarak untuk sahabatku yang beragama Islam, dan selamat berweekend untuk sahabatku yang beragama lain. Terima kasih ya atas support dan dukungannya untuk channel saya dari Shopee dari Shopee Channel. Saya ucapin banyak terima kasih karena kalian semua. Saya jadi semangat karena kalian semua. Saya jadi berambisi untuk sukses. Terima kasih. Oh ya sahabatku, ini sekarang lagi berada di tempat yang jauh, tempatnya lain ya, bukan di kawasan saya, jadi agak beda ini. Suasananya juga beda, jadi pokoknya lain begitu. Ayo sahabatku yang baru monet, saya ucapin selamat ya. Yang belum monet, ayo semangat untuk monet bersama saya, untuk sukses bersama saya. Apa ya, keinginan atau cita-cita itu kalau nggak kesampaian kayaknya kurang pas ya di kehidupan kita. Jadi untuk gigih, untuk semangat pun harus memerlukan ini pengorbanan juga, apa, kekonsistenan. Jadi harus konsisten gitu. Ini suasananya di sini agak lumayan ya, karena di sana itu yang di bawah rumah saya itu AC-nya kurang dingin, jadi kita minta di sini. Kalau di sini AC-nya lumayan ya, dingin banget, enak gitu. Saya thấy mình tahu lah. Kamu yang thấy ở屋企睇啊？你喺屋企睇有咩用啊？攞咗翻嚟睇下。你得閒咩睇啊？有蛋叫嘅。你得閒睇咩？得閒瞓覺啊嘛，你唔得閒啊？講嘢啊！咁而家有好多點心值得睇啫。又唔同㗎，睇下。你睇啊！你都唔得閒咩睇？唔同㗎，呢張又呢啲係特價，呢啲係公價㗎，呢啲係優惠㗎，係啊，呢啲係優惠。你嗰個有頭啊？係啦。你食得㗎，牛肚嚟㗎。咩啊？牛肚啊！牛肚啊？係啊，食得㗎。你呢隻唔食得，燒賣就。cái này Lý Tim食得，呢啲係豬啊，點我食㗎？呢啲係豬啊，點我食㗎？Halo. Oh, kertas suruh makan, gambar suruh makan. Nenekku kan lucu. Kayaknya gawa kertas digawa mulai digawa didelok omongnya nang omah didelok. Wis turu penggaweanmu kok.容易走先咧，你喺嗰度搭咧，係邊度搭啊？嗰度要個行條喺邊度搭啊？小巴站？唔係啊，你啊，天橋？你喺邊度行啊？我哋未喺天橋，要落嗰啲電梯先落到嚟嘅。落嗰啲電梯啊！我唔識㗎喎。你唔識嘅，你一間咧可以，佢可以行得，搭 lift 上咗去，佢推輪椅，係咯，咁都係咁講咯。行一陣間就得啦，你喺嗰度上翻去就得啦。頭先我咪同你講。咁你喺5座一路推佢過，一齊行咯。行完維康先。我哋行咗維康先啦。小巴站。食咗一個。蒲公英食咗啦。我喺地下嗰度啊。我唔知啦，食兩個嗰啲有菜過。小巴站嗰度咧，一路行，你一間行就得㗎啦，一間行，我哋行完晒呢度先喺呢度上。係啊，我哋帶你啊，就唔喺7座行，下次你係識嚟嘅。係啊。嗰度因為要搭嗰啲升降機上啊，一間你推輪椅，佢企一上去就得㗎啦，我哋睇住佢。係啦，扶咗佢上就得㗎啦，人多就得啦。係啦。幾張片㗎呢度？
Sao? Nước ấu à? Nó có chứ佢唔坐輪椅㗎嘛，搭隻腳上去。雞包仔又黐牙，嗰輪椅咪佢推住你行咯。嗰啲嘢咪搭上架輪椅度行咯，又唔使推嘅。係啊，又唔使叫人啊咁樣，唔到叫人啦，勞師動眾嘅。係啊，好飽啊！咁就我望到有一個芋頭喺度，我執落去。而家問下佢，我哋個媽祖咧鴨腳嘅，羅漢得鴨腳仲未嚟，後邊有揾，可能鴨腳賣晒，去賣過。嗰個包咧，你唔好食個豬肉嘅嚇，個包嗰啲地啊整得唔靚啊，豬牙㗎。Ini anu sahabatku, ini apa perutnya sapi itu ya, isi perutnya sapi. Ya begini aja makannya. Thế là chưa bơ? Không lạ. Cái đồ cái bà lắm đấy rồi. Hả? Ăn thanh có lượng không gì rồi đây rồi. Có tiếng phá sáng làm sao mà sẽ có tiếng phá sáng nữa, đưa tao phá sáng nó sẽ. Cái kia là được chuyên tô mà. Đang chuẩn đơn. Những cái đồ sẵn ăn mân đây. Có đi ngoài cái市嗰度諗啊14蚊㗎，嗰個五龍魚啊14蚊，係啊，仲貴咗。我轉手啦，呢啲發散啊，你都唔識我食㗎。五龍魚又係14蚊啊？係啊，真係唔使飲啊！街市對面喎，嗰個街嗰個咩軒嗰度都要14蚊錢啦。我驚發生。都話唔怪得人哋咁多人嚟飲7蚊咋。大佬你朝朝飲啊爭成3double咁多。係咯。cái gì xì dầu á?又唔飲品滾水喎，哇！你嗰個又係費事嘥咗你係飲2杯仔喎。冇喎，又係飲滾水，係啊，嘥鬼喎，嘥錢啊真係。7.14啊，慳翻1罐啊！你明唔明啊？呢度7蚊。唔係你飲都冇所謂，五龍匯同埋嗰個君日煙啊。咁啊，14蚊飯喺荃灣嗰度啊，喺五龍匯再前啲嗰度啊。五龍佢話係好貴，龍寶啊11蚊咯，都貴啦11蚊，你明唔明啊？龍鳳添唔知9蚊啊10蚊㗎，總之8蚊8蚊啊，真係嗰個平蚊平啊！貴過呢度100蚊咁啊呢度啊7蚊，有得7蚊。咁多人飲啊喺呢度啊！啱啱好多㗎，如果你10個人飲都係70蚊啫嘛。你嗰度幾錢啊？呢度啊？幾多？呢度7蚊。你嗰度？龍鳳軒慳唔多8蚊啦。1蚊。譬如咁講啦，你譬如咁你咧，如果14蚊，你諗下10個已經84啊嗰度。加一咯。係啊。未計加一喎，你諗下，嗰條數都好用喎。哦。啊唔該啊，阿叔，我哋仲有一個羅漢齋鴨腳未嚟飲啊寶。啊唔該。咁嗰邊同呢邊唔同公司啊嘛，唔多人飲月啊。唔同啊？啲咧有。唔同公司啊？梗係唔同公司，飲好貴喎，8幾蚊牌子。龍俊呢咪龍俊呢間同呢間就咁好啊嘛。呢邊又有，呢就冇咗，不如你唔先做咗。不過可以睇電視喎，嗰個咧電視啊，嗰個琴日嗰啲10點嗰啲喎。哦，捉咗啦嗰啲女人都捉咗啦。其他人買嘅，女朋友㗎，咁話講。係啊，佢女朋友有人講啊，俾你正啊，整啲人唔買嘅。佢最多朋友。
似大細佬啦，係人都識啦。唔係啊，你唔可以咁樣話。係咯。屌冇乜，不如我講，我都冇朋友喎。好得意我佢真係，關你鬼事咩？真係笑死我都話，佢朋友多咪得咯。如果朋友多，咪收我咯。佢多就得㗎啦，你講。咁你咪話呢個人係井底嗰啱我都話。我都冇朋友啊，識得你哋喎。識咁多朋友咁啊！一兩個都唔好等埋周啊！黃家琪話識咁多朋友做咩？要使好多錢㗎，係。如果人脈啫嘛，行去嗰度咧，東村買睇到佢去食喜洋洋食啊，嗰個黃坤仔啊撞到啊嘛！哎呀，我笑死我，講嘢講嘢啊！咁街坊街啲人同我做聲，你心裏唔好講人哋啦。大超係啊，呢個講啦。哦，關你鬼事。我啲老講嘅。唔係啊，大家要殺嗰啲網街坊你明唔明啊？黐線啊！係啊，黐線啊！你冇朋友揾佢飲茶，同你一齊飲茶，啲咁樣就你已經揾人哋咋，唔係人哋揾你㗎，你明唔明啊？你揾人哋，你呢個人揾佢嚟，你想揾個盤條你飲茶㗎嘛，係咪先？唔好咁好朋友，求其得㗎。唔使驚，唔識得多朋友係要使好多錢嘅，呢句真嘅，真係㗎我。你識得太多，你唔係咩要走好多錢㗎。佢得佢卡拉 OK 啊，同我住牌啊，佢話洗身都要800蚊啊，唔係食飯。梗係啦，你打個麻雀輸幾百蚊你已經夠啦。係啊，佢麻雀輸幾百蚊啊佢。500，跟住之後佢邊度夠人打㗎，晒氣啊！佢個手氣係做魚腩嘅，肯定唔夠打嘅。邊度夠人打？你個跑馬仔啊，你中2隻馬，你有排輸嘅，知唔知啊？一時摸一鋪中2隻馬，你啊好多錢㗎喺度，打唔過㗎跑馬仔。有啊，打唔過。睇下無知鴨腳嚟㗎。我哋問嗰個着西裝嗰個，唔好問呢個人啊。我咪問咗佢啫，佢係啊，問嗰個人冇用啊，問嗰個人冇用啊。呢個西裝呢個人。係啊係啊。我問佢又會知啊，問嗰個冇。係啦，佢話你咪仲有條鴨腳㗎？係啊。佢喺後邊嚟係咪啊？可以拉清楚先有冇。呢個又係着西裝喎。我哋頭先嗰個西裝嗰個，你唔單嘅，我認咗佢。嗰個佢肯做嘢嗰個人，喺明星嗰陣時你記唔記得啊？係啊，又瘦又細嗰個。我唔知喎，係一個。我嗰個明星嚟㗎。而家佢呢度有浴場啊，可能你呢個圈咧下低上邊就咩老人院。係啊。嗰度咪老人院咯，係啊係啊，街園隔離又係老人院啊，嗰度入去，係啊，呢度有幾間老人院咩？係啊，好多啊，因為天橋嗰度後邊就入去就係老人院嚟㗎嘛，下近啲嗰度嗰度又有一間老人院啊嘛，嗰度又有啊嘛，街園嗰度，而家拉過嚟係啦，街園嗰度又有老人院啊嘛。有邊上嚟㗎嘛？嗰個人好肯做嘢㗎，着西裝嗰個人，好多唔停手㗎。嗰啲冇用啊，佢落街嗰個。
條眉喎。係啊，睇下張單嘅，睇我冇留單啦，你睇單啦，你落單嘅。Oke, sudah dulu sahabat ya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa di like, di comment, dan subscribe. Terima kasih atas support dukungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.